6. septembar 2025. Dnevni horoskop. Ovan, horoskop opšti. Početak dana je pogodan za rješavanje pitanja vezanih za novac. Intuicija će vam reći kako da ih zaradite i kako najbolje potrošiti ono što ste ranije dobili. Ovo vreme će također biti povoljno za komunikaciju sa rođacima, starim prijateljima i drugim ljudima koje dobro poznajete. Kasnije će biti dobar period za razmišljanje o budućnosti i razgovor o planovima. U blizini će biti onih čiji savjet vredi poslušati. Ali čućete ne samo korisne savjete, već i neke prijatne reči koje ste dugo čekali. Veče je pogodnije za opuštanje kod kuće nego za posjetu nekim prepunim događajima. Horoskop posao. Niste dovoljno u poslu i to svi primećuju. Ne možete da sakrijete svoje prave namere. Možda ste se dovoljno ulenjili i izgubili na elanu. Ako ste već u takvom raspoloženju, zatražite jedan godišnji odmor kako bi napunili baterije. Ne brinite za posao koji bi prepustili kolegama. Horoskop zdravlje. Ako imate hronične tegobe, posebno vezane za glavu, sinuse ili oči, obavezno obratite pažnju na signale koje vam telo šalje. Ne pretjerujte sa naprezanjem jer bi to moglo dovesti do kratkotrajnih ali neprijatnih tegoba. Horoskop ljubav. Na današnji dan ljubitelji ognjeva su malo zbunjeni. U najinspirativnijoj i najživljoj romanci sa vatrenim međusobnim osjećanjima moguć je zastoj. Mnogi ovnovi će uhvatiti korak sa vozom koji trči u ljubavi pokušavajući da održi ritam igre koji im je potreban uprkos promjeni raspoloženja ili okolnosti. Bik. Horoskop opšti. Dan je pogodan za ozbiljne stvari i rješavanje važnih problema. Ne morate to da radite sami, u blizini će biti ljudi koji su spremni da pomognu u bilo kom trenutku. Mnogi bikovi će imati koristi od iskustva starih poznanika. Zahvaljujući njemu, predstavnici znaka će brzo postići svoje ciljeve. Biće više briga nego inače, ali ćete se snaći u svemu. Sposobnost razmišljanja o mnogim stvarima odjednom će pomoći. Čak i ako ste često raseljeni, ništa nećete zaboraviti, previdjeti ili pomešati. Veče je pogodno za susret sa voljenom osobom, očekuju vas prijatna iznenađenja. Horoskop posao. Danas je dobar trenutak da se posvetite zadacima koji zahtevaju strpljenje i preciznost. Vaš praktičan pristup i sposobnost da se fokusirate na detalje pomoći će vam da uspješno završite započete projekte. Izbjegavajte impulsivne odluke i oslonite se na provjerene metode rada. Moguće je da će vam kolega ili nadređeni dati korisne savjete koji će unaprijediti vaše planove. Horoskop zdravlje. Problemi sa varenjem mogu se javiti ako pretjerate sa teškom hranom ili slatkišima. Zvezde vam savjetuju umjerenost u ishrani, a najbolje bi bilo da se okrenete svežem voću, povrću i laganim obrocima. Čaj od nane ili đumbira može vam pomoći da smirite stomak i oslobodite se osjećaja nadimenja. Unos dovoljne količine vode je posebno važan jer će vaš organizam danas biti skloniji zadržavanju toksina ako zanemarite hidrataciju. Horoskop ljubav. Danas ne treba da očekujete da će vaša voljena osoba u potpunosti razumeti vaše postupke. Najverovatnije, bik može postići međusobno razumevanje samo sa velikim poteškoćama. Usamljeni bik će ovog dana želeti romantične avanture. Blizanci. Horoskop opšti. Obratite pažnju na ideje koje vam danas dolaze. Malo je verovatno da ćete moći da ih sprovedete odmah, ali kasnije ćete se sigurno vratiti svojim planovima. U međuvremenu možete o svemu razgovarati sa ljudima čije znanje i iskustvo verujete i dogovoriti zajedničke akcije. Uobičajeni zadaci možda neće biti laki jer ćete biti ometani mnogo češće nego inače. Mnogi blizanci će poželjeti da se zauzmu za nešto sasvim novo, a potreba za rješavanjem rutinskih pitanja će iznervirati takve predstavnike znaka. Vaše raspoloženje će se primetno poboljšati nakon sastanka sa starim prijateljem. Horoskop posao. Bićete zavisni od trenutnih okolnosti. Ovo može biti povezano sa izvorima informacija, pa čak i vremenom. Posebno ćete pokazivati interesovanje za glasine i tračeve, posebno ako su razgovori materijalne prirode. Neke informacije će vam zaista biti korisne jer će vam reći pravi način za rješavanje važnih financijskih pitanja.
Horoskop zdravlje. Budite oprezni u prvoj polovini dana, posebno sa oštrim predmetima i nemojte se prenaprezati u teretani, rizik od povreda se povećava u prvoj polovini dana. Dajte prednost mentalnom radu i pokušajte da se dovoljno odmorite, to će vam pomoći da se nosite sa poteškoćama i poboljšate svoje blagostanje. Horoskop ljubav. Zaljubljenim blizancima preporučljivo je da pokažu više preduzetnosti u prvoj polovini dana. Istovremeno treba da budu osjetljivi na psihološku pozadinu komunikacije i da se sete da iza atraktivne fasade mogu da se kriju propusti o važnim pitanjima. Bolje je da ne planirate romantičan sastanak uveče. Rak. Horoskop opšti. Pokušajte da izbegnete neprijatna sećanja i ne razmišljajte o lošim stvarima. Pazite na svoje emocionalno stanje, ako vam se raspoloženje pokvari zbog neke sitnice, teško ćete vratiti duševni mir. Potrebna vam je podrška češće nego inače. Tražite to od onih koji vas dobro poznaju i razumeju. Želeo bih da unesem raznolikost u svoj život, ali to nije uvek moguće. Zdrav razum će vas sprečiti da učestvujete u sumnjivim aktivnostima i avanturama koje su osuđene na neuspeh. Ne mogu se isključiti radni sporovi. Nije uvek lako brzo pronaći zajednički jezik sa kolegama i menadžmentom, ali ipak se snalazite. Horoskop posao. Dragi rakovi, dan pred vama donosi dosta dinamike i mogućnost da se pokažete u profesionalnom okruženju na način koji će iznenaditi i vas i one oko vas. Vaša prirodna intuicija, koja je jedan od vaših najjačih aduta, danas će biti izuzetno izražena i može vam pomoći da predvidite tok događaja ili osjetite pravi trenutak za akciju. Ako se bavite poslovima koji zahtevaju kreativnost, komunikaciju ili saradnju sa ljudima, bit ćete u prilici da istaknete svoje talente i da ostavite snažan utisak. Horoskop zdravlje. Danas bi rakovi imali koristi da piju manje kafe i crnog čaja, jer prekomerna konzumacija može značajno da dehidrira vaše telo. Za sada je bolje dati prednost običnoj vodi ili zelenom čaju. Horoskop ljubav. Ovog dana ljubitelji raka morat će da prevaziđu malodušnost, moguće je da će ih prepreka koja im stoji na putu do snova gurnuti u pravu depresiju. Zvezde nagoveštavaju da takve barijere neće uništiti pravu ljubav, a odlaganje može čak biti korisno, na primjer, pomoći će da se testiraju osjećanja. Lav. Horoskop opšti. Ne žuri nigde, možete učiniti mnoge stvari dobro ako ne žurite. Dobro osmišljene akcije vam omogućavaju da postignete željeni rezultat, ali koraci preduzeti pod uticajem emocija mogu doneti nevolje. Ljudi oko njih rado nude pomoć, ne bi trebalo odustati od toga. Ovo nije najbolji dan za spontane kupovine. Odluke koje se odnose na financije ili imovinu ne treba donositi samostalno. Razgovarajte sa ljudima čije iskustvo verujete, verovatno ćete dobiti dobar savjet. Horoskop posao. Vaši šefovi i kolege neće ceniti vašu preteranu aktivnost, pa bi trebalo da usporite. Predstavnici znaka, čija je profesija vezana za ekonomiju i financije, trebalo bi da budu oprezniji kada prave kalkulacije. Danas ne treba očekivati idealan razvoj događaja. Čak i poznate okolnosti bit će zasjenjene manjim nevoljama i nesporazumima. Ne možete ništa unapred predvidjeti jer će se nešto otkriti usput. Početak dana ostaće upamćen po povoljnoj atmosferi u timu. Horoskop zdravlje. Problem koji vas muči već duže vreme može se vratiti da vas proganja. Glavni problemi ovog dana bit će vezani za ishranu i konzumiranje nekvalitetnih proizvoda, pa pazite šta kupujete u prodavnicama, jedite samo ono šta ste sigurni. Dan je pogodan za post i dijetu. Čuvajte se začinjene hrane i zloupotrebe alkohola. Horoskop ljubav. Lavovi i njihovi najmiliji danas neće moći da dobro razgovaraju o uzvišenom, okolnosti će početi da ih spuštaju na zemlju i tvrdoglevo vraćaju na pravi dnevni red. Ovo je posebno verovatno kada radite u istoj kancelariji ili u bliskim oblastima. Na odnose mogu uticati profesionalni položaji. Devica. Horoskop opšti. Neće biti lako ostati dobro raspoložen na početku dana. Stvari možda neće ići po planu i možda neće odmah biti jasno kako je najbolje postupiti. Biće potrebno vreme da se razume situacija. Ne brinite o manjim nesporazumima ili neslaganjima sa drugima.
Sve će se uskoro rešiti. Druga polovina dana bit će iznenađujuće plodna. Imaćete vremena da uradite mnogo više nego što ste planirali i nećete gubiti ni minut. Mnoge device će se dobro nositi sa onim što drugi nisu mogli. Ovo vreme će biti povoljno i za komunikaciju, lako ćete se slagati sa svima. Horoskop posao, težak i naporan dan. Danas ćete sumnjati u ispravnost svojih postupaka i možda ćete neočekivano promeniti svoje planove za budućnost. Danas ćete biti neodlučni ili obavljati neuspešne kupovine, posebno u prvoj polovini dana. Zvezde savjetuju da pokažete karakter i da ne žurite sa stvarima, već danas uštedite novac. Horoskop zdravlje. Mentalno zdravlje je veoma važno danas. Postoji mogućnost pojačane nervoze, kao i tendencije da se previše bavite sitnicama. Devici često teže perfekcionizmu, ali današnji uticaji vas upozoravaju da to može dovesti do unutrašnje napetosti. Pokušajte da se opustite, prihvatite da ne možete imati sve pod kontrolom i da date sebi malo prostora za odmor. Meditacija, duboko disanje ili vreme provedeno u prirodi mogu biti najbolji način da smirite um. Horoskop ljubav. Moguće je da će na ovaj dan nekim devicama trebati sloboda delovanja u ljubavnoj sferi. Pokušajte da ne budete pod uticajem voljene osobe ako vas ograničava u vašim postupcima. Intuicija slobodnih devica će im pomoći da shvate namere potencijalnog partnera. Vaga. Horoskop opšti. Dan je pun iznenađenja. Često morate da donosite odluke u hodu. Ovo vas nimalo ne plaši, intuicija vam govori kako najbolje da postupite, a vi ne sumnjate da ste izabrali pravi put ka svom cilju. Prijatelji i dugogodišnji poznanici spremni su da podrže mnoge vaše ideje. Zahvaljujući takvoj podršci moguće je realizovati neke važne planove. Verovatni su neobični sastanci i prijatna poznanstve. Šarmantni ste i ostavljate dobar utisak na mnoge. Ljudi koji ranije nisu primetili vaše prednosti sada obraćaju pažnju na njih. Horoskop posao. Danas je dan za razvoj saradnje. Možda će biti opcija za zajedničke projekte sa stranim kolegama. U svakom slučaju ovo je dan rada za budućnost. Što se tiče pitanja koja su vas mučila, ona će biti rešena na najneočekivaniji način. Horoskop zdravlje. Nepovoljan dan za početak fizičkih vežbi i aktivnih sportova. Apetit će vam danas biti znatno povećan, tako da ćete možda na kraju jesti previše ako previše vežbate. Bolje se uključite u vodene procedure, plivajte i pijte više vode. Sveže voće i voćni sokovi danas će vam pomoći da popunite svoj energetski deficit. Horoskop ljubav. Danas Vaga nastavlja da ima ljubavnu krizu, kojih će u budućnosti možda biti mnogo više. Nemojte se uznemiriti, vaša ljubav ima veliku marginu sigurnosti i može izdržati mnogo. Ali vredi naučiti prepoznati signale pretnje kako sljedeći put ne biste brinuli, već brže odgovorili na njih. Škorpija. Horoskop opšti. Možda ćete danas imati visok nivo strasti i odlučnosti. Iskoristite ovo u svoju korist. Horoskop posao. Ne preuzimajte nove stvari i ne žurite, ozbiljne greške i greške su verovatne u prvoj polovini dana. Otkažite putovanja, verovatno će oni ne samo biti beskorisni, već će vam i naneti štetu. Dan je pogodan za razmišljanje, pasivnu aktivnost i opuštanje. Pokušajte da ne preuzimate ništa što vam je novo ili nejasno. Horoskop zdravlje. Danas je važno da obratite pažnju na signale koje vam telo šalje. Moguća je blaga iscrpljenost ili pad koncentracije, pa će vam prijati kratke pauze i duboko disanje tokom dana. Izbegavajte pretjerano naprezanje, posebno ako radite fizički zahtevne zadatke. U ishranu unesite više svežeg voća, povrća i hrane bogate vitaminima B grupe kako biste održali energiju. Veče je dobro provesti u mirnijoj atmosferi uz opuštajuću muziku ili laganu šetnju kako biste umirili i telo i um. Horoskop ljubav. Danas je dan kada škorpije mogu sebi dozvoliti udeo rizika u stvarima srca, čak i ako pogreše, zahvaljujući sticaju okolnosti ili sopstvenoj snalažljivosti izaći će nepovređeni. Oni će moći da se iskupe za greške koje su danas sasvim moguće, da ih objasne ili pretvore u šalu. Strelac. Horoskop opšti.
Dan težak, ali važan i plodonosan. Sposobnost da se slažete sa ljudima i nađete pristup čak i onima koji su potpuno drugačiji od vas bit će vam od velike koristi. Verovatno su neobična poznanstve. Oni će biti ne samo prijatni, već i korisni, zahvaljujući njima pred vama će se otvoriti primamljivi profesionalni izgledi. Dan je pogodan za rješavanje financijskih pitanja i sklapanje poslova. Tamo gdje je novac u pitanju nećete rizikovati i ovo će se pokazati kao ispravna odluka. Veče obećava srećne slučajnosti i prijatna iznenađenja. Horoskop posao. Povoljan dan za bilo koji posao, nosit ćete se sa svim problemima i poteškoćama ako pokažete karakter. Ne preuzimajte nove projekte, verovatno ćete morati malo da prilagodite svoje planove. Ne odustajte od posla za veče, bit će veoma produktivno i koristit će vam. Horoskop zdravlje. Danas ćete osjetiti snagu i performanse bez presedana. Pokažite se kao odličan zaposlenik i tada će vas nadređeni ceniti. Moguće je da će vam danas biti ponuđena nova pozicija. Izdvajat ćete se od drugih ljudi svojim samopouzdanjem i hladnim umom. Horoskop ljubav. Dan će strelcu dati ne najskladnija osjećanja uvodeći ih u složenu ili skrivenu stranu ljubavi, ljubomore ili stida. Vreme je da obratite pažnju na intimnu stranu odnosa koja uskoro može igrati fatalnu ulogu. Naučite da upravljate tajnim strastima, lošim navikama i negativnim emocijama. Jarac. Horoskop opšti. Uradit ćete mnogo toga ako ne pokušate da sve sami rešite. Obratite se pouzdanim saveznicima, oni će vas ponovo podržati. Zajednički poslovi će vas zbližiti, veze koje su ranije bile čisto poslovne prirode postaće manje formalne. Prijatelji i drugi bliski ljudi danas se mogu mešati u vaše poslove češće nego obično. Oni će to učiniti iz najbolje namere, ali će vam se i dalje činiti prilično netaktičnim i neprikladnim. Pokušajte da se ne ljutite. Bolje je o svemu mirno razgovarati nego svađati se. Horoskop posao. Bićete u prilici da razgovarate sa bitnom osobom koja vam može doneti dovoljno novca na neki način jer ste dovoljno vredni pa nagrada neće izostati. Ako se budete dovoljno potrudili možete očekivati i bolje radno mesto svakako. Nije na odmet da dobro razmislite šta je to što bi voljeli najviše da radite. Horoskop zdravlje. Psihičko zdravlje danas je posebno osjetljivo. Jarčevi imaju naviku da drže emocije u sebi i da retko pokazuju koliko ih nešto muči. Zbog toga možete osjetiti unutrašnju napetost, a kod nekih se ona može manifestovati kao nesanica ili nervoza. Zvezde vam savjetuju da danas pronađete vreme za mir, čak i ako je to samo sat vremena u toku dana posvećen čitanju, muzici ili kratkoj šetnji na svežem vazduhu. Horoskop ljubav. Moguće je da ćete danas čuti mišljenje o svom paru s polja. Ovo će vam omogućiti da shvatite šta tačno treba ojačati sa vaše strane i sa strane vašeg partnera. Usamljenim jarčevima je preporučljivo da ravnodušnost suprotnog pola ne uzimaju k srcu. Vodolija. Horoskop opšti. Neke poteškoće mogu nastati danas, ali nećete morati sami da se nosite sa njima. U blizini su ljudi na koje se možete osloniti. Često čak i ne morate da ih tražite za pomoć, svi već razumeju šta treba da se uradi. Sredina dana će vas obradovati dobrim vestima od osobe za čiju ste sudbinu bili zabrinuti. Bolje je razgovarati o važnim pitanjima u mirnoj i opuštenoj atmosferi. Tako ćete mnogo lakše pronaći pravi ton i ubediti one koji su skeptični da ste u pravu. Nije isključeno druženje koje će dobiti romantičan nastavak. Horoskop posao. Čini se da ste u gubitku. I odnos sa šefom ne ide dobro, a sa novim projektom su se pojavile poteškoće koje se nekako ne mogu rešiti. Međutim, nemoguće je stalno biti na vrhu, bolje je filozofski pristupiti ovim problemima i pronaći pozitivne strane u situaciji. Horoskop zdravlje. Zvezde savjetuju Vodolijama da iz ishrane ne isključuju namirnice bogate mastima koje vam neće štetiti, ali će doneti neuporedivu korist. Ne izmišljajte bolesti iz ničega, gledajte na sve realno, ali ako postoji opasnost po zdravlje, učinite sve da sprečite bolesti i na vreme se obratite lekaru. Horoskop ljubav. Ljubitelji Vodolije danas su tvrdoglavi.
Iz ovog ili onog razloga oni mogu pokušati da izgledaju hladno i ravnodušno. Također mogu biti zauzeti i odložiti svoj lični život za kasnije. Srećom, upravo u ovom trenutku partner počinje da zahteva više ljubavi i pažnje. Po ovom osnovu moguća je svađa. Ribe. Horoskop opšti. Biti pažljiv. Malo je verovatno da će dan biti jednostavan i bez oblaka. Moći ćete da ostvarite svoje planove, ali za to ćete morati naporno da radite. U važnim stvarima bolje je osloniti se samo na sopstvene snage, posebno na početku, bit će potrebno neko vreme pre nego što uspete da pronađete pomoć. Vašim najmilijima će danas posebno biti potrebna vaša pažnja i briga. Ne odbijajte da podržite one do kojih vam je stalo. Moguće je da će doći do nekih problema čije rješenje će zahtevati neplanirane troškove. Horoskop posao. Nemojte ostati u senci, inače ćete propustiti mnoge zanimljive i važne događaje. Verovatno će doći do neočekivanog obrta koji će mnogo promeniti ono što imate na umu. Čuvajte se ljutite naravi, ne mešajte se u tuđe poslove, verovatni su otpor, nevolje i svađe sa kolegama. Horoskop zdravlje. Fizička aktivnost ne bi trebalo da bude previše naporna. Lagane šetnje, plivanje ili joga su idealan izbor za vas danas. To će vam pomoći da oslobodite telo od napetosti, a da usmerite u pozitivnom pravcu. Previše napora u teretani ili dugotrajni treninzi mogli bi da vam iscrpe energiju umjesto da vas osnaže. Horoskop ljubav. Ribe, danas je vreme da zastanete i saslušate svoje osjećanja. Nije uvek najbolji savjetnik, ali srce nikoga ne vara. Preterane fantazije usamljenih riba mogu im uliti osjećaj euforije, ali istovremeno uvesti poteškoće u stvarnoj komunikaciji.